ama sa pen penin ni tabang phat phai ipe wa ipau pathen do pina wa choi na sang ta ipe ma sa pen ven tu ni mi atampoi tia tilanga stage sa to hon no moi na sa lo dio hin aje chu tu ni a poimo ki sa pen chu victim ho tu ni a ki pe do ding mi som le ni ho hi a hin sela steng le a family them khan ina hin zui the le aban le a pe do ding ku ki in pi mo pu na no ya ki bola hi zen am ho wa hi le ki chang ta chun program hi lo thing ta chi thading a hi ti chu ama sapena ega se no mo hi hen lang a hin chu mi za tham ta khadi hung thei le chu ki pa ma jeng a hin ile zong publicity hi anaki bol be pon ka sei banga chu victim ho le a pe do ding in pi ho steng le organization na pi ham organization thakela khat le ni au nga hi le chu I bol do le athu pi pen hi ding a hi ti chu akilung tuk pen a hi in akilung tuk bangin victim family te ho zo se jong kim selin a hungun ade in Churchanpur sung lam ka sung mai maya ho a hi pu in even aizola pada hung jong women victim family ho asum le pai chu them chai jong le pi ham tu ni ne khuwa kuki in pi in amit hiu thi pe na mai maya hi chita bom to gon a hin go na human rights kuki women organization for human rights in chi na sata apan hum kila a hi in chi chon pathen jalen kuki women organization for human rights na to je hilawin muntina nu te ho zo se in pan ila naw tu ni hi amas sapena in ho to diu ni ho chahin ahung ho zo se za dinga lom ade in kuki in pi presidency sa jang khung sai chuteng le ato hom pi ho hin chuteng le organization level a abonin in pha da in kating akimin pha ho zo se chunga jong ki pa thu ka sein chuteng le ade in victim family ho ngai lu ta mit hilong puma tu ni ni kho a ichapau izi pau athi anathi ho cheng si min ake pha kit ni ni kho a chan bo neu cha cha la thei dinga na hung chi ji win na bon cha chung ba ki pa thu ka sein steng le lam ka khopi sunga mi tam pium jong le tu ni a chilaya ka ma a hung to ho zo se hi angai lu de set agel kho de set hi zalowin na ho zo se chunga jong ki pa thu ka hin phongin steng le ade in media chom stream line chom media ho zo se ke het abon san la men che ben hin phazo hi jong leng tu ni program na ho apana ba noi pum pia so pitam pin amu ding a hi zein na ho zo si zaling jong ki pa na aver vedin ka hin phongin chuteng le hi chi jang na dok na project hi tu ni in avelin welcome address keynote address to ka hin sei khom ding a hi zein hi chi jang na dok na project hi mi tam pi hi confuse che jing na lajin a hi wangin tu ni khwa confuse che lo na diu chu tu chunga igalu Mete versus kuki gal vanuyin a het gal khat a hita in chai tu ni chan ge ya kuki in pi mina kuki mina thi ho zo se hi amit hi o hi agol changa ki thi na hi anakine nai lo hi ji a ji kuki in pi in gel kho ta in ne ya human rights te hi mo po na hin pe o hi in ji in tu ni kho in mi khan khatam pi chu in kolin tarik thum le li a thi ho ki pe di he ti ta bang jong aseyon a ke ho apara information ho jong ana clear lo jong hi mai thein tin a hi wangin a ki bol dan cho a hi le a thima sa hi hung ki tola mi thi zo se hi martyr tu chunga me le ku ki versus gala thi ho zo se in sung hi che jang na dop na project hin a hop su ke ding a hi ti chu dunia vela ga se do ke ri hen lang azo ting le secretary report a aman a ki pe di ho cheng jong amin jong a hin se ding a hi in chi chun tu ni kho in a ki pe do cheng ho hi chi ho ba na jong hi atam che ai pe the na di win mun tina so piu le naw tu ni a hung lo jong hi chi tu ni kho media a pa na program hung ki gong false face a hung ki pe bang banga hi
second phase third phase ta yung che to ding a hin pathian zala idam vai le thasya hitia pi do na hung kinai jing ding a hi zein muntina so pi ulana nu le pa ade in nu te ho zo se in it is jang na dop na project ai pan ila ba na ba jong aba na jong hala ai la divin abel belin timna am kinai kinin aji chu jang na dop na project hi in sona nu mei khanin zakhat khat bo hi in tuni ni khwai mi som le mi ni ipe do di wa hi in nu te in zakhat na zakhat ipe do a hi mi som le ni ipe do theya hi le mi khat i gal na a hi cheng sagi ham khat som khat jong thung zo be se lo wai i gal lo hi na sita panga chu ma pa na jong chilanga lam kalanga thi au mai le kang pok pilangin along hindal thelo chuteng le munang danga city branch ai lo le state danga ho in jong Assam Nagaland ta hoi lai ta a hindal thelo hi je achu nu te in I khosunga mi athi teng le jong thigala che nu te hi a poni khua I ka ta banga chu tu chung inam galu hi ei ho nam gal mo nga I phun do hi ta to ke na nu te ho in thak khat na zakhat khat I to pa hin mi thi zo se I gal so ke hi ti na hi ti chu abelin tunin se do no movin chuteng le ka het ki the ding in ka ga se be no ma chun kana se jing ta in tu chung gala thi ho hi lung sin a thei da no chu I ha ade a front line na ga thi ho bang chu alongu ipo do na munaw hi building in sung lo wa hi hi again thei cha ha sa cha igalu wai thi to akilo zeng in na ji chun tu ni khoin inam pum pi wai gel kho pe no ika pi zingo iso pi ho athi ho hi koi ma cha khen tum lo hela tangola ki gold na hi hin pi so ke di wa hi zen muntina so pi ole now ade in nu te ho zo sin pan atha bi ai la kitwa tu hachi sa April May ya ito sangwa tam zo a ihin to be kidwa July hale pathen zala idam wa hile second phase jong hi pe do na hin nei ki di o hi zin pan ha la la che dingin muntinam so pi ole naw no le pa ati a velin sei kin in kating nu te ho zo se ko ma hi che tu ni ko programa media ho mang cha in velin tip na le pi ham taw na am kinai kinin je chun tu ni ho in mi pi tam le hom hin apopon I sei bang win I program mo lo thin the na dinga victim family ho martyr family ho ala dinga lom ho zo si ahung kim sela api do ding ku kin pi le za ta tu ni ho a thim puwa I ko pastor thinjang a hin sting le reverend khola hin pastor ngamden a hin am ho chang si akim vai le I program hi lo thang jing a hi ti a chukila hi in je chun program pada zo chan ge ya pang khom che dingin avelin tip na le taw na ka hin ne jin chan chun ka speech sin chai tangi ke ki pa e ki paumen to lemna to SIPO being I Kim President Kuki Women Organization for Human Rights ama chunga ki pathu isai na banova bana anachi uhitin secretarial report NAP dingovin nunga kim nei hoi thong dim chi General Secretary ama phat kahin PA ama san ta banga pha phai piwa pathin thangka nung han lang chuting le tu ni kwa hung ki khom Kuki in P Manipur President Pu CH Chazang Thong Sai le to pon pi ho hin chuting le zachum chuma social leaders KCA hian lang KKL KSO ITLF KWU chuting le nu te lam kai ho so si hintin victim family ho hintin ahung ke khomi pi ho so si ma sapenin kazana salam to hin pi ve chi sang na do project chung chang tu hi president mun jong tam ta hin sei ta in kin tham khat na ito dan ho report ka hin pi ding hin tin hi chi assembly
Kuki NP Manipur Assembly hong kichai chai hin ngan sina hong kimu to kilonin Kuki Women Organization for Human Rights le nu te kiloi khom so si in ichi sang no de project chung changa hi mon hin pu diwe hi tia Kuki Assembly tu kumbul langa Assembly tu pa song oma chun akichai chai hin Human Rights Officer Human Rights so ani ki hawin ngan sina hi to kilhonin na to cho hong ke pan Beijing in thamkhat awareness program hin boldan le itilam dola hong ke man chau ham ti chomkhat hin saying katin ichi awareness program hong ki pat hin ama sa pending hin 14 March ni hin koi to area hin house ho chuting le Kuki Women Union block wise le unit wise ho hin house nupi nu te ho so si ani ke ko khomen akit hin 16 March ni hin tasing area hope ding hin Emsungil community hola chitabang program ama so na kinai kitnin abanin 18 March hin tuilaphai area hope sunga nuti ho so si ding hin angai na dol bong chum house no pi ho chuting de unit alam kai ho so si na ki ko kom kitnin tuilaphai community hola na kinai hin aban ting de hichinil ha mama chun munum nu te hin ko ke duvin munum ma zong hin awareness program ne kinai kitien abanin 19 March ni hin sangai kot block hum som ding hin tuining community hall a hin an kinai kitien ating the 23rd March ni hin district headquarter nu te hin ne ko ke duvin ho district headquarter women welfare office mon na awareness program hin ne kinai kitien ating the 27 March in tasing area hope ding hin ani na hin akhat ve na chung buina sa chum na si chun mi dei banga ong tam zo lo si chun Emsungil community hall mama ni ve na chan ding in 27 March ha chun te sing area hope ding in ne ke bol kitnin abanin 28 March ha in singa area nu ti ho so si hope ding in sum chimhong khupia community hall a ne ke nei kitnin abanin 16 May ong hi en tuinum Kupi nu te ho adingin zanin ne ke bol kitnin abanin 18 May ahin koi te lu area first awareness ne ke bol cho dei banga analor hin zo lo si chun king zang in pipu in muna hin ani ve chana ding in koi te lu area hop sunga ding ne ke bol kitnin abanin 19 May ahin tuikul area nu te ho ading hin chang pikot in pipu in muna ne ke bol kitnin 20 May ni ko in tulin nu te ho to ane ke bol khomen abanin 22nd May ni hin sung pi area nu te ho dingin sung pi in pi pu te nga hen ke bol kitnin aban 23rd May ahin ti khunum phai le ti champhai nu te ho awareness program ane ke bolin aban 22nd May hin sung pi area chuting le tool sang di mongkot sang din khai vazin ko hi sun le zanum lo hin angai cha dum sui le apak le suna zong hin ka chi si den zana yong hi khudi langa I bol na chang zong hi omen ti chun na sa te in chi ai ho sarkar ti le area sunga na ki man cha da na hi in district dang ho le north east tour program hi kei to president nu hi thamasa chun April thamasa lang chui hi ba April lain kana kal sung ho ne April date 8 ni hin kana ke padu ho ne lam kangpo pi kana thung honin 9 ni hin kangpo pi taung sunga nu te kloi khom sa chum ho to kana ki mo honin ating the date 10 ni hin kangpo pi apan in cycle in ka chi honin cycle la hin date 11 ni hin cycle hup sunga cycle gam kai sunga nu te ho so si to hin ki ho khom na ne ki nei ki nin awareness program azing ni khum ma date 12 ni hin ukhul lang ka zun phei ki nun cycle la pa din ukhul zalian dong ahin an ki nei ki nin abanin 13 na hin cycle la pa din kangpo pilang khong ki le ki thunin date 14 ni hin kangpo pia KWWOC April ha sunga nai to dan thu kan sei hin kangpo pi women welfare organization ho to an kim mu tu in date 15 ni hin KWOHR kangpo pi le KWWO ho to KYU ati ven kangpo pi youth union office an ki ho ki nin ating le 16 ning hin KWU Sadar Hills ho to an ki ho home ki nin 17 ni hin kangpo pi apat hin Dimapur lang ka chi phe ki do ven date 19 ni hin
sungpi zang NC Hills lang hi Dimapur lang apat hin kagakili ki tu vin hitini huwa chun Assam hupsunga sungpi zang NC Hills sahin Kuki Welfare Association akiti vin namwa hi Kuki Welfare Association Assam hole Kuki NP Assam ho chuting le KSO Assam ho to meeting to awareness program anakinein aban hin date 24 April ni hin Dimapur apat Guwahati nakachi kinin Guwahati hin date 21 ni hin KWA Guwahati hin KWS executive member wa hin KSO Guwahati ho to KWS hall muna hin awareness pumin meeting zong hi anakinay kinin I think that date 22 ni hin ke ho hi sunga hi Dimapur ka station but ai ati abang le Guwahati ka chizi abang le ka chu ka chizi we hin date 22 ni hin Mansa Karbi Anglonga hin KWF kitiki du vin Assam chi hi wang vin Karbi Anglonga nu te ho hi Kuki Women Forum kiti vin ama ho to hin Mansa Kupi muna hin kakakimutu vin chuting le supi kamdeng sa lunkim ama song hi Mansa ho hi si chun ama thi lai song ta chu hi si chun anu pa te ho vil na song anakineyin hichi ni Mansa pa na kung kilewa ni tha la chun Kuki NP Nagaland president pa chumu ke media chumu ahin kanaki mu pikit uven I think that date 23 ni hin KNK Kuki nu mai kiloi ko makitikit uven Nagaland ho hi cha KNK leader ho si to hin mawa Kupi muna ahin kanaki ho home ke uven I think that date 25 ni hin Thai Pizang Dimapur kom cha hin Thai Pizang ko sunga hin public meeting to awareness program chukan na naked hin date 26 ni hin Silong Kupi ka zone ke do vin Dimapur apat nin 28 ni hin KWS Silong chu Sunday hi si chun Silong a hin munni na ke ho aki ho mu vin KWS Silong a kitivin Happy Valley kitivin KWS Silong langa hin kay to president no hi kagapang honin Happy Valley langa hin vice president no ngai don hin na kisolin di chun awareness program hin na kinayin date 29 ni hin Silong apan na Karimgans Assam lang hi kan liya so kiduhin Karimgans sa kimupi thay na kimupi hin date 30 ni hin Karimgans apan hin Silchar kalut kiduhin hichi kalun ni ha vasil chara hin KWS women wing ho to na kimutu hin azing ni kumama hin Silchar apan na Aizol kong kiduhin Aizola hin ni khat kong kire so date 2 ni chu date 3 ni chu awakening day yamun tina iniman ni khu chu hin la kyo cho Aizola hin gap den bin Aizola KWS lam kai ho chuting da mi pi ho to ti chung kong ki man cha ko bin chi chu project chung changa awareness program da panila da ho chom cha report ka hin pi hin ibon vini ha pan su ke vini ha pan na salo va hi tu ni ni ko tham khat chai zong le abon in khat be pin ki pi do thei thi zong le tu ni ko hi mi som le ni taban pi do na hin nei thi we hi in finance report na hin tham khat hin report be le April ha sung hin lak nga le sang som di la nga le zathum in mo vin mai la sung hin lak gup le sang som nga le zathum le chenga in mo vin April le mai ya he ke komen lak som la ni le zabup le chenga ahin zuna chu hi thin phat na lain hichi April le mai ya idon ho si siu hi tu ni ni khuwa hong ki mang cha a hop do thei dinga hong hi sin anu te lam kai ho hi in pon tho ta ai pan si bin na ibon cha chung chi wa ki pa tu ka hin seien ma ba na song ha panin pango hi tin patinin pha sa le tu chung ai first phase 12 ipi do theu hin nasa ta in target bol leo han nakit le kuni za het nam mi som ni be song ipi do theu hin ti chu tham khat ai ho nong challenging ai la setting win avelin tim na ka hin nei kit nien tu ni khuwa ki pi do di ho hi mi pi ho ni het nun te di hi si in khat ve aminu hin sim tha na in katin neng khan lon vai phe ani na chon paulan mon haukip atum na chon zam khugin baite ali na chon alex zam go mang baite anga na hin min thang lin mar pulam te gup na hin thang min ho sagina hin khai kulam haukip aget na hin soi tingkap vaipe ako na hin lungin lal haukip som na hin hen lal sim gang te som la khat na hin si ko haukip gen
som da ni na hin thang go lun zo hin cho si si tu ni khu a zang dot nai pi do thei diu ho chu hi in se hil se valo ma da ki ngai da mu tin secretary report ka hin pi nai chan chu ta te ka ke pai ki paumin a chomlam thei pe na a hin pi hi in a sei lo tam ta ding a hi in hi zong a hi in na hi chan a hung ki lut na hi to tung man lo ti tau te chan ham khat organization te ho hin a hung ki hei pi in a hung ki hei pi na zala chu zong le mi pi ho zo se cooperation ne support nei bon na zalo wa chu hi chan hi ilung I ho zo sin I to do he no mai te ho zo sin tu ne I to do hi mu thaya dinga tu ne he kin go ni ne he ti zo velen ka hin he sa no men he chon hi chi to gon hi thasilowin mabana zong tom ngai ta ipo zingova tunia hi chi chan vo ai lo le hi ta bang contribution na pe thei nai lo ai lo le pi ding lunggel nei thei nai lo au ma he zong le tunia chilai mona thil pha neu cha cha I ho no mai te hon I bol do thei ho hi na ho zong atha be hung ki gela mabana pan na sa ta hin la tua ala jing ho sanga ha ta pan hin la zo ding in zong pakai minin gitiem na layo vin tu na bana ana cheu hitin in sung mi te wang thum pi na le thil pi ding ho han do na pastor thin khuzang ama phat ana pi te avelin tunini khu pathin sim sa ni pi happy noza inam ka nau ki suna thi hul na dinga in pilam kai ho mo pu na pi hak na noza ku ki women organization for human rights ho mo pu na an la ba nula pa pila pu tunya inamu ika lai ta ba igim lai ta ba chỉ rằng na đông na mình thị na kiên bồi tổng thea emogi ipau patinin kibel tu thei ki ngai lu thea nama asian nak lai ji event ipau patin thang ba te tu ni hung te khom zana pi dinga lom sang pin patin zana pi vin jele inam piu kung tol ho sun la zan ki chol nga man taluwa azan asuna thuno thoboi nambit na dinga na tong ho in pilam kai ho le anoya ba kai ho zo se jole adang dam kiloi khom na chum ma nam dam na ding bin na dinga pan na zo se kin jong tu ni hin tau jing de hi jong nam na bon cha bin ka ngai but naw ka za naw ka ban ji che bai kan pi ve tunin kai ka changa hung ding ka hi pui ti hi nula pa pi le pu la naw te ho inam sung wa pakai hacha ho zo se thalanga he tuna kei patien sim sa ni pi happy no hung ding ka hin tunin pakai hacha te ni phat pat na taw na mang hin phat chai na taw na mang ding pakai hacha te ni hin kei imai zong lang tuna nu ten ijemo pu na e piu to ke hana hi inam pum piu ika naw i so naw hi chung mang pathinin ati ho thi sana hi pathin chung lama thu ga sei diu pathin ko ma har khat le inamu zalen na kol ni hung so ding pathin thang ba diu a hin tu na chin to te in sung ka na to te amun na pathin e pi diu hi ti hi tu nya nu te pot thona chu ingai wa hi le north east pumpi achut lemu tabang a hi ke pa mama in hichan ya nu te hi bola hichan ge lom lo ma hi ngai lu na hau hi vam ti hi igel le acha oi sunga ha ko ta bang hin pu a asena tu ya ke pan azun e hin happy a acha iti ta le ka cha hi agolan phadam ka kinap pinal hungdam ti ho ngai lu na dim se na cha la naw hin sin ho na to wang chu kagim ta ve ka chol ta ve ka nga di hoi tai ti ogin wang akizapun e ya cho mo pot tho nei mi pi zapi anga zong i bon chau thanangin nu te na to na ke pa pi na i nei vin ji chun tu ni a hi ti na tu in song mi hon jong
na nam pivit na mi pivit na sopiten tunya hi na mi hiu the na dinga hijito gun an nei hi kanam mi te dinga lu ve igel kho ve ka thi nau mo hi lo dinga hi ka nau e hem bi diu pathin am na lai ti hi na hon jong na gel diu tuna bible chang khalani kan sim no mi ka se banga hi tao na man jiang thei cho hin ahin hitabang phan hi tunya hi thanop jai mu jong hi lo i mo gun gun jong hi lo gel kho na ne ja lung chim le mit hi ki thu a i chikin gun hung do hi je chun pathen thu theng pathen kam cham ki sut na pathen thwa ikingap diu ikingam po ve ka te he pon dunia sang pe na ke pa na aba kai jo si dunin van no ya le khabu izat ke tat do hanang ki sun jong le pathen hul ha khum adang amput tuna ka choi pathen le khabu thenga ko na hi pathen thu jole kabla ma wa hesu ha si hon jong in sung mi ten pathen thu anangai ven lang salmon sau ta kan nei do din kasim chai le ki chai jing ding hin khana labu sam som thum da thum chang som da ni hi apatheno pakai kha nammi te chu anun no hi vin pakai jin ago lo dia anan do mi te chu anu mo ve ji khana anage lo hitin tuna itil bol ina to ho hi hoya hong kun ham Christian te Christa ta san te na to dinga lom ta Christian hin khu til khu na ngai lun na alem behel hi han asilam chu thet bol un lang apha chu kol sa jingun ki so pi ngai lun na lama ke dei tu ki satu se umun kigin le ki zan na lama amasajading ki chuvin gun chu na lama tha se on tagaw lama el jingun pakai hachan pangun kenyam na thanomun gen te he so na thu hanun tau na lama pon tho jingun meeting ho ha sambu na en mal pavin ke thu pivin jin do themun zal hayun na bol se teo chu phat thei bu on sam silovin phat thei bu zovin ke pa thanom te chu ke pa thanop pivin akap te chu ka pivin ke tu delin lung khanin chon chu lin na lam lung gel lovin aneu neu to kiloi jun nang ma chang ki chi sa hin mi se na chu sen nan thu hi mi jo se mit ve na apha chu bol ding gu ma sa ve chu da hi the ja hi le na zo chanin mi jo se to ki ho the jun ki cham di ri numun vo dei ta te ki phula a ho pathian lung han chu do zo ve a je chu pakai jin phula chu ke ma kin bo a hi ke man le thu na nge ati tin akisuni tuni a isim phongu pathin thu pathin hai kum hi je chun athune pai pau pathini tuna hi chi thilalo sang ding hasipu ma mi hipu ma sang ding ho ding azong hin hu ki do do na hi inam ka now itisan lo now pathin ko ma thu sei ding hin isei do kham ho hing jing pathini pathe bu pi taw han tunin asang ding se jong to na akun hin hasilo heli ni khat ting le jong kopi ban kopi hon ting le ka nam ta lo ding ka lum ta lo ding ki khan nam ta lo ding tunia hi na cha me la na ji me la na nu me la ai lo le na ka na zo se hi na nam mi te na mi hiu athi na hi na hon jo hi chi pathin za bol na in tao na kan man song hin na ho zo hung ding vin lang so zo sil han do na to no de nga tao pi na kin in mang ka te mi pin jong na lunggil ta iso pi ho hin tao pi ven nang ke ma oginge pathen ko ma tao na hin mang ka te tao hu te o chung mang pathi na sim sa ni pi tha pi no ja hin tu ni he hasit na ka na pul do na ka tu ve
lấy sẽ đây dễ chun aso thế hin paka kanam pum piu hin gal din khat kan ke mai tu piu paka tu na kala wa talo alagawa ta sa anaki khana alung dam sao han mun anachanga hagaw thi thelo nala do hita galatul katunaw hi tuni paka insung anto kha ho china to kan ko te ho hi koi ham al hem bi zo ding koi ham al hem bi thei ding koi ma kampu ve ahin la in pi ho mo pu na pi ha na nu za nu te ho hin lung la tha pan ve ngai lut na lung thim gel kho na tha chol ten hutin gam tin an chun vin paka hichizang na dok na amasapina hop do thei ding to gun hin tuni na siam sa ni pino jahin hichikin gun hi kan nei thei ta ve na hide paka hasipum puldo pum hiu jong da hichin na kitong thil ke bol hi epa kanamo abana kadam na wang lam ka chan naw na to thil gun zo hita hen tin na kom kataw ne he athi ho thi sanin jong nang ko ma thuin se ta hen tin na kom kataw ne epa tuni he akam ho hi amho insung se se etan nam pi ka na hi athi ho jong pakai amho jangwala thi hi tapu kanam ka gamo bit na dinga hin ko na phalngam ai ta ve tunya hi chi tilalo nu te pot thona pakai tom ngai na ja agun do ho hi asang zo sin epa amit hiu thi na nanga kilhamon na lungmon na aneva pakai acha mela aji mela anu apa mela amuwa he cha ko na he amo dinga hi wang phat na ham phat na zo hung lung ta hen tin athil san diu le amo ho hi nang khut na hin ha no wang bu ta vin kin kom ka tau pi bin he tunin ka pau pathin kanam ka naw thi su na wang hi nang ma nei he pi diu za avela ka tau wa tuna thina ka na tu puldo puma hung kal sung ho in sung mi te hi athil sano hi ima kham hilo mai thi a hi kanam vin kapu na naw ka ke hom tho naw ngai lut na khan hu ki tho na hi am hon jong paka e pa lung thim gil ta hi agelwa asanwa nanga ko na hamon na jong na pe a in sung chi na ka na tu te zo si hi aba akhan khodiu ain khodiu wang lam tam ta to zui sa tan tin tu na an sang ma sa pin ting ho zo si wang phat na ham phat na aka naw zo si hem bi tan tin o pathi na kom kan tau pi bin he hichina dinga nu te ho jong tha cho ta gam tin mun tin ong lai le ho pakai nu te ho jong me ma hi vin da mo thei na sam thei hi vin hitabong khan khu a ngai lut na nei ta ap gem la cho la hai ho jong han na pi dingin atong ho ding yang kan tau pi bin he kapatheno tunya kanam pi ve hichiki ni ka to nom pu ve me ni na ai wang hin nanga kuna ngai lut na khan khu ka tu ta jeu hin kamu ta jeu kapal ta jeu hin pakai ta salama ka gel wa hele to nom lo ta kinahin ahin pakai ka chungwang hun ta ja iba ka lo diu ham koi ma ka pi thei pu ve kanamo khan khu hi nang men nei vil now nei tha sim now tha na tha ni hu khat tiang le zalen ta hi kanamo hi asoboi pakai ano pha am talo dinga hi kanam dam na diwan ki tong lo si hi nangin kidang ta na nei to pi ta ven ti a athi ho thiu jong le athi sano hin abel thisan nang ko ma tho sei bang hin thina tu in sung pakai dan ko te ho zo se thisan in na ko ma thuan se ya noi lama hing na lai hon jong ni khu khat le zalen na kol ni hung su kamu su ke ne dewa kamau ei pui ta ven tin to akitu ho akipiding ho zo si han do na le asang ding zo si in sunga wang le ham tam ta phathi dam thei na zo ahing chang ho na pi dingin thamon lung mon na yang na pi dingin hi te ho zo si dingin alung le thi saneng cha do ei hu hing pu ka pa kai jesu krista mena pa pathe na kom ka hung taw he amen
in sumite wang thumpi na le thilpi do ding ho han do na pastor pu in ene pi chayo ta kelanin abana ana chalo hitin haulim na le zang na dop na pi do na hi Kuki in pi president pu CH azang khoksain phada hen la ding hi in abana na kiking dingin joint artist association ho na kiking oventin pun tuin phat hi pu CH azang khongsai president Kuki in pi Manipur ama phat hin penge Kuki zouchate gal madoma jing laizun pakai pathinin aging ovin pikoma himi hizat kito khom thading ham kito khom moding ham Kuki Women Organization for Human Rights tilgon hi achal hatheina dem achal hi dem tilungim ta ki laizin chungmang pathinin pathe ebovin athi kithi hannang izong le ahingna lai chen ho ke sa the dinga dam na ipiwa dunia zong Kuki Women Organization for Human Rights doguna no ya zang dop na first phase hop do na kin gon pan the dinga bulai din the ta jevin pakai pathin hat chung nung kain thang vai nahi pakai la cha ho bunglam kai ho amin sin in phada ji ging ting chuting le joint artist ho hin KCM Manipur KSO General Headquarter KWU Manipur KKL General Headquarter ITLF HWA ZMA ahidiin gamlago nam ngai lu la jala ahin ko anaphaldo eidal hata saho insung mite geldo nani ko a ungkal sung ho tuting le iki khop now ipi umamti I program man na ba mi ong the ong mo tam ta omen district zum la state zuma zang na dop na program hi tiki bol ham ti ho amit ta hum thelo ho se mu theina dinga print and media na hungova program ho coverage na hung bol je evin avel velin na chungova ke pathu kain se generate so pite ho ika naulong pathin na zan ithi naulong pathin na mun mo sa zum na zul to a chon sit je ham gu chat la chat je hamathi khat cha impo bidai tu chana data collection ke bol dung ju chun mi zala som ge la saki lang ling tai ti thu ke mu zala som ge la saki la chutunia hi som na ni bo ilhen do Nute ho kitile nute ho Kuki Women Organization for Human Rights alam kai ho a general secretary no hi nunga hin nu mon khelo lai nute ho na ti nu me ho te tango e ti adi na chan jong om ni nunga ma go he pun adang jong apangin zal nam gamla go dinga ahin ho phala thina mo leb ho hi pastor puna sei bangin minu te ho hin ahide den puna na le lai dip dap na ani muntin gam tena chele a ama changwal phatchum na jong hello ain ko family adinga phatchum na jong hello nu mei khat koma nu te khat koma dangka za khat thuma akal sun now report iga angai chu nadat thi nào về isumi pai ke pu do ding gatau ding meeting ga bol ding hindon khom ding chuting le thi na tu ho insumi te
ki thu pi ding ki ti hi po nan nagil ta nei lo ho dingin to bai hi po ije sun hitabang Herculean task sata tuajong aplanda novahi across the cities muncung city ho ajong sina lighting tuting le Manipur sungajong aphajo lo na ho jong gavel phading ti agon na vahin pathin mapuyuvin akal sun masat naw sa nga lo hingzo hong kilet hin divin ato gun ho bakai patin pati buhen lunglutan panalavin tunin jong toga kengin ikomon hung hung kasu pite ho ipise ham itia hele lat lai sa naw ho bungla chun thisan bo chun nakidang atong itivin isa chu the thuvin pakai Yesus Krista thisan chun nakidang ato chu isei naw isa naw dunia thi ho hin gamlet leset izat inam hudo na dingapan laho thisan hin molun kang pontin pakai pathinin phatte puntan ama ho zalahi ki vai po na tum separate administration itiu chu imute te duty kinabdal po ite atlo zia gu chat zia hi to kitu moa kit dela kit han ho chu chu mai mon nei lo igam mi nei la pe god defensible wale tunia he ko mai to di ham pagai patheni ni ho gam dinga ai pe nau mun chu ipui pa khanga panai hin lova asil chin nau aloi chin nau abong chin nau ipui pa te gulup nagam chu ta bang ho chu mei san mana dal ha chu kapa chapa ka hi loham ta chapa ka hi loham iti kayam dingam tia hang san ta apang ho chu hi thi na tu ho zam le le a amu lang lang support bola ai lo wa hele ain ko lo ko sei le ma hin khumang ho he pu itabang chan gia thi na tu ho nu te ho en lai na ta ge lo ba azo khamu amu du na hen po ba first phase adinga mi som na ni ga han do vai pi do thei diu ta hin amma ho zalina vel patini thang ba u nei nu te ho chunga jong ki pa thu vel ni pho nu nei Kukin pi Manipur hi says even traditional government hi iti hege tu na ke peding sumla pa hi ex gracia loman ai poi nei man nga mananu te ho en ga ho lova ai lo le bolding hen lo mana pi go dai po lai nat hu na bo hu na tho zo the na diwa athi thita jong le adala insung mi te hi vilu hitin izo khamovin ki thopi na jong pe hitin alhamon theina divin til kho hitin pakai lacha pastor ko hitin tau pi hitin ti program ki gomi thupi ma ka sai victim family honjong pakai pathin sungmang pathin ko ma ko na lungmon na lalhamon na nei di ko kine so pite ho katiem nanum chu tu jong hin Manipur government hin kukin pi Manipur ako se chamna thu seiding tin army lang man the mangon social leader ho jalam khana mangovin ade de in Manipura Hill Area Committee Chairman Budipu Gang May nasatin samna thei na dinga ipi bol di hom ti ki holding in kukin pi Manipur le kha hin pi ki pam le jingi chairman pu
tribal ho ade dia kuki zo tribal ho ko sana jala panan la akimuto ding na di chu ki pa omin ai wangin nin ko naw le khathot ka simun nahin thot le kai copy to governor na pen copy to security advisor Kuldeep Singh na pen copy to Manipur Legislative Assembly Secretary na pen copy to Chief Minister of Manipur na pen nang hi state government in palayanan so lahi ding kaging mota bin state government to ki ho loading chief minister to ki ho loading solution ka siya koi macha ama changwala or organization mina ki ho limpi kiti hi koi man nei the loading ai ti decision umahi jin sorry ke ho to ikimuto diusu kadai lewa ngavin na position la ke ho position na kitolo din ikimulo dio title la ka thot nei ama go he pon IS mini yong Kangpopi Kangpopi Independent Baptist Church ko Kangpopi gam sungadinga o in lui pen ta hai ta ti ki phut ba sa pen hai ti iko ma ko na jong chun Chief Minister Pan Mini IS of San Yan Solin pulung se tan sian pa to ki hugin IPS no ki honi ma ka po pe phone numbers kaninan phone long nang alalo ding a hin je sun sevin nang ka convince masawin nang chom chakat ki hul honeng eti nalungdam mo na yung lapadisan sin nang napono ma yung la as a people's chief minister pomoham nanuknuk sin nang hin Manipur government to kihulo ding a decision namin kila nung sangachu nang ni gantay ta nung hansulung sin nom lehelo na kakihulo di within four walls group sungahi koi machan mulawa na sinunum sen nang kaya la sedo han pong ting IPS na umamtin ha insist on it na head hon lohi tu ka alayong kuki leader hoto kaki museum ve teaching pa su chief minister pa telephone na kaki hon yung la ain sedo ding yung ama mama ding kukin pi Manipur president pa to yung tarik su sa din pung su na phone kaki hulonin jam thu ka sei lo ne ahin ti de hi iting sulai tha ding hin kanam mi te ke se ai pon kanam mi te jong thi tha ding ke ti chu lam ka hinan ima bol the hi jong le decision khat be kila sa chu ki khel lo ding hi chi hon tan tin ka so lo bi chu ta bang chun EPP lam pi chu fabricated house prefab house and TV. Kalalo diyo hi. Kadala naw kagamo su iti hiyong nakasurrender lo diyo hi. Tubulin ka setan kapuka pa loy sinagam sil sinagam kapuka pa lugdamun su kihon at any cost protect ka bo diyo. Isinadingahipan kala o hi kaya idin lai tau hintuhin permanent housing scheme and tikidovin building saho pagka building ho to 10 lakhs paying semi pagka ho to 7 lakhs paying to ting le kacha house ho to 5 lakhs paying repairing sim phatheding in mun ho cha hi ahe age akat 50% of the total amount sanction ke bola ko na minus ke bola ke peding hi ti hi ahung do atana hele kaso pite ho hasom dal hatum lang higil kel dang cha thu a secrecy maintain long ki bol talo open ahi izi cha te to udang naw dang to relief ke ma hin hoi manu hithil no mai pu ne jun tha e tha namun ho jong ki su talo ne la cha jong ki su talo dang ka sang khat sang ni jong le ki hom thoi government in dang ka lak som pengi lak sagi lak ngang ke hiyong lang kala num ding ahi ko ay mo pui ahi wangin separate administration demand boli hi zevin
ichi sum la pai chu la leo hen ki boy na jong chu normal si return hai tai samna pantai ayinu jong ka sa pi ta ve hintikin han nang hele ilanga separate administration isei pau hi ikal sun naw he kambin na le keng kal sun be na hi no pha khan te ije chun koi hi jong le gen thei ha sa thu a relief ke ma ho ka hen lai na ti ve ai wang hi chi sum hi ila lo di bin tim na ki ne ye tin ku kin pi nge na le kha ki su ne ai wangin kon khat chu kamit tan bang kamupon akisei so hele ibang gen thei din munaki lai tai ti kila da ding ham tia concern DC ho SDO koma kiva ki goljing ni omiti thu ti ja nei tunil halang punga ting le honorable MLA om cha sun sun Surusan Pura chuting le suspension of operation lam kai ho chan to kukin pi ho to ichi chung chang thua hi punga le meeting ka nei di iki tho lo wa hele ipi phachum de ham kan ko te kukin pi president ka hi mana no ho hel lo jo se ka heading a chu nei ngai to wa le hoya ka kila chum da isei khom wa ichi di the ponte ichi jo chu hele phan ti di isei pau hi iki thungai di win tim na ka nei ju nai dunia hi lecture ball dinga eki ko he pon jang na dop na to gun nu te ho na bol chu khop do na kin phat som ka do limina tiu la kan se la ka gal kai gu che en ai wangin idin monu hi kan ko te phat sai het Lieutenant General Chauhan le Lieutenant General Sankar retire pa interview chu na mu che diu din Manipura boy na hong kipat na hi drug karobar je ai lo le poppy plantation je ai lo wa le illegal immigrants je chuchi je khachi je kiti ho hi khat sa hi poi army te ni ki ho na che Manipur boy na hi mel heten alengamu avela tundo kit ding agun je wa boy na hi kipat na hi ki confirm to min lam pi khat in lai pe wal aban chu tui lam ke lai ta banga hi tui phep ka hong lun ta la lun jang na dinga chu aban ikilai diu I ho duty tuin Bangladesh Prime Minister nu le adang dang a cabinet ho chang sin United States in air base military air base kat Bangladesh to India to Myanmar ke ka bol go ne isichu ku ki ho Christian street khat great ball ding ti na hi ti ho pu hi hong ging ta isu hitua hi jiria ko na ache be a hele NC Hill saphading Karbiang long aphading Mizoram and Pakit ding akon konale Bangladesh Myanmar lang yahi gamme ka banga hungka ka thiljo se thi ding nau me India government jong alert ta mahin president mun la yahi ipui pan pau jam tu in sana kununga thi pin me he makama thi pi thu se ikitim divin katimune What's up my town no messaging in iwa to ho ka ti hai puina annom nom ama gel sun je nga bol jeng kiti chu tu pe na reaction om lo wangin punung la dingai jing theyo te gal kam ho gol la ho jong na lim la kila ting le man sa ho pumin kila hi ti yong jat ve ise wang mi bolu ni thao num che chen thu se ikitim lo wa hele sana kunung thi pi banga chu me he min ikam ithi pi kha diu hi jing thei ten in ko mangu ti cha chai na kan tim naw hi an lang me he mi na jala se khil se wala mal pathin ne ngai da mun tin hi chan chu in pi pu hi dola polin na kani ka ki pai na he
ban này trái pi đó điều hiện tin tu ni khoa sang mà đó bị bỏ thấy sật chun sunu chui hile kuki in pi Manipur memento khat a hin pi ding hin tin e ho nu ti ho so semina sai pi khu khat tum pun dana chi to chun dan ka la khat chi pi do điều hi pi hile memento sim tha na hin nei ka Kuki in P Manipur apex body of the Kuki Tribes Administrative Center Lamka 795128 Manipur Kuki in p@gmail.com Zangadopna in defense of our ancestral land and freedom Thangmin Hau Ki Akum Chaim bracket Nike Koin 28 son of Paulet Haukip of Chavang Pai More shot by commando on May 3rd 2023 The Kuki in P Manipur profoundly honors and holds in high esteem the bravery, wit and patriotic sacrifice made on this fateful day, 3rd May 2023 at Moria, solemnly in defense of our ancestral land and freedom. We will cherish and remain eternally encouraged through such heroic acts and daring example in all generations to come. Dedicated to eternal glory on this day, the 15th June 2024. C. Chazang Kongsai, President Kuki in P Manipur, Kaifo Gangpe, General Secretary Kuki in P Manipur. Chihiya abonova athini ni huto anu apa minto athina mun hoto kizi hiyen chi khat behin be sain katen. Chihiya memento ipi ding choriya. Mu tau chuna chi in P puin hin pi do in tin ama spending en Thangmin Hau hi apa apu zo hong na apu su kulun amang la phante Terus nggak langsung apa nadingin lungkin lar et lalnya amahi asinu hongin ichan amanung la defante lungkin lalnya hi kumsom thumda nga hin amahi apa min hile khup nei mang hin tua ang bi ile asi ichan hin zomun nom lamka khupia chenga hin amahi Imphal khupi monathi hi May date for 2023 ni kwa Thanggun lalso amahi kumsom lagu bahiin pa min hi lalmin lian so Chavang Pai More ho hi amahi Chavang Pai More monahi commando hoin May date 3 niya chu ama ka tiu hi amahi anu nang hintin ono thoi Zam khugin baite mahi anung song hungin anun hung la ke pao mente zam khugin baite pa min hile thangbul baite hin mahi bi gosen veng lam ka a cheng hi in May date 4 tivangwa mahi date 3 zam khang kim lang date 4 lang khuwa kun lang hi in mahi zo veng muna May he ho ham hi lo le police an ke da lo anaka bi hi zam ko kin bai te nu la pa ngen ni na nong te ne ni hun ni hung ding le chung ke pa min te soi tim kam vai phe ma hi le phai nom Sadar Hills hi en
apa min hi lal min lian vai phe hi in made it for nia hi ama hi achanu hu na hi achapa to ani huna na thi huna hi in bi phai nung khumana mel sita an ki kai do isu pinu pa chu hi in anu achapa jong chen do pe pe ania la tha di do nên chúng tôi đã đặt ba giải hình đó nha nên khulun chấp hi nên khulun này hiền ama hi cùng son là kia là hiền au nu hu na hi apa to hin ani hu na hi anh thi ro na hi bi phai nom sadar hills nên khulun vai pe Hendal sim et sim cha gampe kumson delegate hi in ama hi national game village cha hi in apa min hi le lam sathang gampe hi in game village song namuna hi ama hi quarter na hi anaki har hi hin na hin lai changa na har hi hin tu ni ko hin aloi nu ngin aloi nu la ki paw mente abana hi si ko hau kip gen kum som tum langa hin ma hi pastor hi in tu chungka la dinga hi athima sapen pa kam baya ahing changa mai the hon ana je ti pa pastor hau pu dia hang ke thang athima sapen pa so hi in si ko hau kip gen kum som tum langa hin apa min hi le ngu ko kam kip gen ke phai zam hin dip subdivision na no hin tu chunga la dinga athima sapen hin aloi nu ne aloi nu hong ke baw mente bana hi min thang lin pulam te ma hi kum som di le li hi in pa min hi le ai hum pulam te ama zong hi infal khopi mana na tonga na china a hi me de trinia hi anong me hi in ahing lai changa ma song hi tia chu anavu di wa hi in ama hi chu sim chong cha ka hin sei be nu men acha te nyau cha cha a hi in anu apa zong om ta po in aloi nu hin acha te zong ana da hata in tua hi ani nu hongin ani nu hi min thang lin pulam te su pinu hin ama hin min thang lin pulam ten chan ni ani in ama hin a vet ko le hin ama hi a right person ti pen dan di hong hetan tin ama zong hi mei det chi ni infal khopi a igal te gen ana thaw hi abana hi Alex Zam Gomang vai te son of Rambo vai pe vai te anu hongin ma hi bi phai cham lamka bi phai cham ho hi in suwa zam khugin to chun amani hi mei de tree zan kham kim zana hi zoveng muna anamul lim hona hi anu le pa apa na abana hi Paulal mun hauki pa min hi le thang khusi ma hi in S Tinzo Thanlon subdivision sunga cheng hi bin ama zong hi lungin lal neu to hin kawa infal khupi muna lampi a sunga ki sepli pa ichan loi pa to chona ne hi home anu ngin ama thun dar ko pa nte abana hi khai khulam kumsom di le khat a hi in apa min le hau khu pau hau ki ter khung thawal a hi in ma yong hi me tarik li ni ana thi hi khai khulam hau ki aval mo mo chori sum hi khalani chun sei le itita na envelope ma ki chun do jong na ti mai thio hin idon tung su chi wa chu i mu thei ding wa open ta ai da hi hung ki bola hi in tu ni ko sam na dop na first face ai bol thei chano isu piu som da ni ho in ku te ho zang ma i do phu na hi chan chu hi tan te
pasai dia pun lumayan. Kila ki parga ki pe banking sentence khat bo se yengi dunia jang na dop na ibol na ba iko bo som na ni bo hin adang long mi tam ta na lai ama ho hi ku ki zo history a thusima ai ti amang talo ding ku ki zo sate gamlago nam hu na hin ko phala hi veti thisana soe kaya hi zebin ku kite thusima mang talo te hi ti chu in pi na kan po ne